Josiasa mag Kenya Kwanza mawuok e gwenge mag masawa mar Kenya kod jodak ma alworano mondo osir jatend piny William Ruto ka giwacho ni gwengego oseyudo dongruok mathoth koda ka mago mag pur kod thieth kowuok kuom sirikal kotelnegi kod jagoro maduong' mar weche ngima oganda Mary Muthoni, gavana ma Embu Cecil Mbarire kod jakom duol mochung' ne choko osuru KRA Nderitu Muridhi gikwayo jodago ni kik weche manono miwacho kuom jatend piny Ruto mi gikwed sirikal e buchgi mar adek mane otimore Embu bang' lorruok e counties ma Murang'a kod Kirinyaga. Gikwayo jodakgo mondo mi ondikre e bwo SHA kosingo thieth makare ne jopiny. Democracy cannot function if you cannot tolerate the ideas of your neighbor. Na sio lazima jirani yako akubaliane na wewe. Hiyo sio demokrasia. Jirani yako atakuwa na idea tofauti, na hiyo ni sawa, hiyo ndio demokrasia. Ukisikia huyo mtu anakuambia usijiandikishe kwa SHA, huyo ni kama shetani. Ni kwa sababu huyo mtu anakuambia usijiandikishe kwa sababu yeye akona kadi ya kumpeleka UK, akona kadi ya kumpeleka India, akona kadi ya kumpeleka kila mahali, hata US kwenye anataka kwenda kutibiwa. Wewe uko na hiyo kadi? Akikuja kwenu tumuambie potelea? Apotelee wapi? Mimi nataka kushukuru President William Ruto kwa sababu hii movement, naita movement kwa sababu ya ile kazi wanafanya, movement ya CHPs huku Embu County na Kenya mzima, imewezeshwa na yeye kuwa support. Na kama sisi watu wa Embu tunasema asanti kwa ile kazi ametufanyia, tunasema asanti kwa masoko ile ametujengea,